jer snajperisti muslimani su ovde tukli sve živo što je nailazilo, baš u ovom centru. Ubili su i neke ljude koji nemaju veze sa vezom, nisu znali ni da li su muslimani, ni da li su Srbi. Oni su pobili sve živo, svako ko se kretao, oni su pucali na njega i ima dosta žrtava i među civilnim stanovništvom, baš od tih besnih pasa, koje smo mi vrlo teško skidali iz tih njihovih snajperskih gnezda. Ali najzad vidite, očistili smo ceo grad od tih snajperskih gnezda i sad možete slobodno da šetate gradom. Grad je slobodan. Hvala. Još jedan put, gospodine komandante, molim vas. Evo vidite ovde, ovo su automati napravljeni u Hrvatskoj, piše Made in Croatia, Šokac P1 i vidite ustaški grb na njemu, to su nosili šiptari koji su pucali na nedužno srpsko stanovništvo ovde. Ovde imamo tu kalašnjikove, ovo su kalašnjikovi isto mađarski i rumunski, imamo i rumunske i mađarske koji smo mi oteli od mrtvih ekstremista. Pa tu razni snajperi, dvoglede smo skinuli. Evo vidite, ovo je austrijske proizvodnje, snajper Heckler & Koch, vrlo ubojito oružje, ovo su razne lovačke puške. Evo još ima kalašnjikova. To je samo jedan deo oružja, ima gore još dosta. Arkanove delije, to su hrabri momci, tigrovi, srpski dobrovoljci. Arkanove delije, to su hrabri momci, tigrovi,